I ljudi, dobrodošli u prvi videoklip na ovom kanalu. Ja sam Stefan, a sa mnom je moj drug Dimi. I mi smo počeli jedan novi serijal, prvi serijal. Ovo je Tekit. Ovo je Tekit, znači u ovom modpacku, pošto je ovo modpack, u ovom modpacku je glavna svrha, odnosno šta treba da radite, da sve automatizujete, da vi ništa ne radite, a da dobijate resurse, hranu, šta još, energiju, sve. On nema blage veze sa Tekitom, tako da ujedno on dok igra sa on skupljao rude. Sad ću da im pokažem šta smo skupili. Pobio sam jedno 20 puta, ali nema veze. Da. I ne znam zašto, evo on dole kopao, i ono dole je voda. Sad on skočio dole i umre. Ne znam kako, profil. Da demonstriram. O, vidi sam. Pa dobro, sad si smajlo manje, vi si ne pao. Dobro, ne znam. Evo ovdje ima neka dva krevetića. Nismo htjeli da snimamo od početka, pošto mislim dosadno i meni kad gledam neko kako kopa. Pa smo mi skopali neke rude, znači ništa nismo radili, nikakve mašinerije, ništa, jedino furnace smo napravili i chestove, crafting table i krevet i ovo. Imali smo po jedan iron cramp neko puko. I sada ću otvorim prvo ovaj chest. Tu se nalaze neke stvari, ovdje hrana, ovdje neki blokovi, guma. Gume se dobija kada od onog gore drveta, sad ću vam pokažem. Od ovog ovdje drveta, evo vidite ovo, to ili i cepate drvo pa vam to ispadne ili iskoristite, sad ću, jel imam ko često imam čisto sumnje. Uzet ću 5 drveta i ne možete ono kliknete pa da razvlačite ovako, ajte morate klikćete jedan po jedan blok, eto vidite ovaj. I sad da odete do ovog drveta, kliknete desni klik na ovo i ono ispadne. Tu imate više šanse da dobijete veći broj, a i tu će ponovo da izraste na tom drvetu. Možda ne tu, ali negdje drugdje, kao što vidite. Što si ostavio ovdje? Šta? Lišće? Pa tu izrastu sad pre epizode pa mi mrzlo da skidam. Evo sad ću ja da ću. Ako skidam, da drugi nisi. Sad ću ja da ostavim ovo. Ovdje imamo kamenje neko što on dole iskopao, gravel, dirt, basalt. Basalt je inače vulkan, znači ovdje imate vulkan, ne bukvalno da eruptira i to, nego kao ugašeni. Imate taj basalt ovako po grassu prosut i vi to skupite i dobijete kao neki cobblestone basalt. Sve ću baš da vidim. Inače evo kao što vidite ovdje ukucate, dobijate, sad ću vam, evo ga, basalt cobblestone. I kad to ispašite dobijete basalt, a mi ćemo kuću da pravimo od ovog basalt bricks, to kada stavimo ovo, isto kao stone bricks, ne gore mi. Ovdje imamo neki kol, a ovdje su nam sve rude Lego craft. Jo, tek sam sad vidio, kad si napisao ovo? Kada sam tek sad vidio? Kad nisam napisao. Da. Ovdje imamo copper, ovdje redstone, tin, iron, gold, uranium, diamond, dosta diamond imamo za divno čudo, silver, tin, Pa kad profi napravi ono dole, ono i rude. sapir, lapis, emerald i rubin. To je dovoljno od nas i vidimo se u narednoj epizodi. Šansi. Ovaj marble, kako se čita ovo? Marble. Ne pojma. Ja ću stavim moj... Kako se zove? Pročitaj kako se zove. Ti bolje znaš engleski, ne? Neki da marble. Marble. To znači može... Drugo čita, ne može marble. Marble. To smo ovamo našli. Možda ima neki naglasak marble, nešto... Marble. Malo znaš na englesku. Engleski bude, dobro veze. Ni čivati. Ovo možete da nađete znači u rudnicima ili tako negdje, nije bitno gdje možete ovako po površini da nađete negdje ako baš hoće.
Mada uglavnom samo malo dublje kopate ovako i možete da nađete. Sad ja kad bi kopao ovako, možda bi ne išao na to, ali neću sad da kopam. Šta mi ti pratiš? Brži me. Mislim kad ja iskopam. Sada ovako pravit ćemo od ovih marble bricks. To su ovako krafte. Ja mislim da nam ovo neće biti dovoljno, tako da ću napraviti još bricks. Ali ima kod tebe neki marble? Ja sam ja... Imam počastio mi 1, 2, 3, 4, 5, dobro 6 taka će bude ovo. I ovdje je dobro što, na primjer, kada cepate s mač, a ovdje imate još jedan mač to, na primjer, bilo koji mač. Kada vam ovaj pukne, odmah ovaj da vam se prebaci ovdje. A isto i za blokove, znači ako ovdje vam se potroši, odmah će odavde da vam dođe tu da nastavite sa ovo. E sad, ja sam planirao da ovdje najde napravimo kućicu. Kuća će da ima 3 sprata, na prvi sprat će da budu ovi, kako se zovu, chestovi. Ja sam imam... Pa jesam. Drži ovo. Meni se jedino ne sviđa ovdje što ne znam kako da prebacim. Da mi ide sprint. Ne znam, ja moram double V da klikćem. Pokušavao sam, gledao sam. Nema sprint nigde u controls. Options, controls. V... Jo bre. Ajde, a ćemo ovako i drugo. A? Kako vam? Ne znam, možda ću ovo da ubrzam. Pošto... vidite. Prebacili su mi se ovi blokovi. I zajebam. Kad sam prvi potrošio ovaj... I ljudi, evo, ponestaj nam ovako, mislim da nećemo da imamo dovoljno. Jao, udri u krevet. Mislim da nećemo dovoljno, pa on će tu da iskopa dok ja završavam kuću, a i možda se vrati na slušanje muzike. I ljudi, evo. I evo naša kuća, odnosno vojni bunker. Mogli bi se negdje prozor da damo kasnije, ali to je to, znači 3 bloka, ovo je pridzemlje, prvi sprat i ovdje gore nemamo dovoljno basalt bricks, to sam već pokazao kako se pravi ovo. Evo ga, basalt bricks, to on se pravi od basalt, a to se dobije od vulkana. Kasnije ćemo da do vulkana i to završimo, a sada konačno krećemo na mašineriju. Prvo što će da pravimo je nije generator, nego generator. Evo ga, znači običan generator. Treba će nam iron furnace, referning iron i rebattery. Iron furnace pravimo ili ovako, a pošto mi već imamo dosta furnace-a, mi ćemo da uzmemo odavde jedan. Što je odale 3 irona ekstra. Nama će trebati 8. Ovdje je ponestalo uglja. Znači stavimo ugalj i stavimo ugalj ide dole. Ovdje gore. Znači ugalj može se ispeći pa dobijemo onaj, ne znam kako se samo zove. Znači kliknete ovdje i ono se rasporedi ovako, cik cik. Imate i ovako i po imenu ovako. Ovdje ja više volim, ili ovako ili ovako. Ovdje stavimo ovo, cobblestone, furnace, šta će nam trebati ovdje generator. Referning iron, tu ništa ne mogu. Rebattery, kako se ona više pravi? Baš, evo, rebattery, znači moram praznu da napravim. Sad ne mogu ni prazno. Tin, copper cable i redstone ovaj lupaš.
Koliko? 4 tina će mi trebati. Tin. 1, 2, 3, 4. Nazad da klikćem. Gotovo, tin. Sad barem da napravim ovaj iron furnace. Gdje mi imamo iron furnace? Što mi zabavno. Meni ok. Šta je bolje Iron Furnace nego ovaj auto? Što je bolje? Što, zašto? Brže. Brže peče, ja mislim da coal malo više možda ispeče. Ali mi nećemo da koristimo iron furnace. Mi ćemo da napravimo electric furnace. Električnu pećnicu. Će napraviti. To radi na struju, pošto da ne trošimo coal, pošto posle će nam trebati coal, znaš već zašto. Treba će mi 6 ovoga. A zašto imam 3 pećnice, samo to neko da mi kaže. Šta ga kućić je da ih prepitonim sebe da počnu svijet napadaju. Da. Ovo je koper. Snijemo 14 minuta rada koliko. Evo graph running iron je gotov. Znači to se pravi ovako. I sad još samo rebattery. Ti mi biži od mene. I ovo je čisto brzo. I stavi ovom baklju za kad toliko bio pametan da kopaš. Gdje? Čuvam je spider. Ovamo iza. Gdje si ti? Ja ne znam izveć. Bre, ovamo. Gdje si kopao da tražiš mnogo. Ovo je gotovo, još ovaj jedan. I imamo sad potrebno, ja mislim, za generator, znači copper cable se pravi ovako, znači mogli ste i ovo pa posle, evo sad ću ja tako da radim, znači tako i ovo ovdje i uzimate jedan po jedan. A mogli ste staviti ovako copper, a ovo ovako okolo, gumu i dobit ćete opet isti proizvod. Ne, sad prvo idemo, restovan mi treba. Ti mi, pomeri se, smetaš. Znači, koliko sam zapamtio, najpravo ovdje je tin. Ovako se pravi, jeste. Sad imamo battery. Ovdje ovako se stavi ovo i... Znaš sam zeznao. A da, refurning iron. Imamo generator. Daži napolje bre. Aj gore kuću. Gdje će tamo? U krevet. Nama će ovako da udajem, da stavimo ovdje. Uđi pogledaj šta tu piše, u stvari nemoj gledaš, ajde prespavamo, popasa daj. Šta više radi? To kad stavimo coal ili bilo šta drugo što gori, to izgori i sakuplja nam energiju, sad ćeš da viš. Sada ćemo još da napravimo samo macerator, sad ću vam kažem kako se to pravi. Macerator, običan. Treba će nam 3 flinta, cobblestone, machine block i electric... Kako se piše? Electric circu. Circuit, ja circuit. Electric circuit. Dobro. Circuit. Pa to sam ti čitao da bi mi ti rekao. 8, 9 irona će nam trebati. Što će nam još trebati? 6 copper cable, ja 5. Treba će mi još jedan copper cable. I zašto sad to sve ne ispečem? Jer kad napravimo extractor, to je ovo valjda, jeste.
ovako sad kad ispečemo furnace, kao što vidite dobijamo samo u jednog, dobijamo jedno. Ne gorim. Mora se probijem. A kad stavimo ekstraktor od jednog dobijamo 3, tako da možemo da uštedimo dosta. Ekstraktor radi na električnu energiju. E sad za macerator treba će mi, ovo sve posle mora pečemo, znači ovo će, vidimo se ljudi kada se ovo završi. I ljudi, evo nas nazad, napravio sam machine block kako sam pravi wire furning iron. Ovako ovo stavite u krug i dobijete to. Za macerator dalje treba cobblestone i ovaj electric circuit kako se on pravi. Redstone, 6 copper kabela. To i to se pravi, redstone 2, ja mislim da nam treba. Sad ću nešto samo da proverim. A ovo shift držim, ništa sa shift. Mislim da će mi se napravi odmah, ali ništa od toga. Tako niti ima toliko recept, tako. Sad valjda to tu. I don't have cobblestone. Koliko nam treba bazalt? Cobblestone. Ne znam. Prilike. Sad ću dovam gore pa ću da ti kažem, sad ću uzeti samo ovako kol iz ovih pesnica. I poneću koper. Da pokažem ljudima kako ovo djeluje. Pa ćemo u sljedećoj epizodi napraviti nešto drugo. I da objasnim kako ovo radi na kofru. Treba će nam otprilike 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo sad izračunati koliko 6 puta 7. Znači ovako kao što vidite. Ne znaš izračunaš 6 puta? Ne znam. Bravo. Ovdje stavimo kol, bilo što govori, evo vidite sad se on tu puni. I 142? pa tog što već će iskopaš. I ovdje stavimo cobblestone, da. Koper, ili bilo šta, bilo koju rudu ovako. I sad ono odatle prebacuje energiju, inače mogli smo to stavimo ovdje i da spojimo se onaj copper cable, mada ne mogu sada pravim. Vidite, i sad tu dobijemo od jednog dobijemo 2 dusta. Sad kad taj dust ispečemo dobijemo 2 irona, tako da nam se dupliraju rude i sve što vidite ovdje, to će u sljedećoj epizodi da bude duplirano. I ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu, nadam se ste uživali. Dimitrije je izgubljen u magli. Evo idemo, 10 metara čuće. Ajde dođi pa da odjavimo skroz epizodu. Ovo ću sada pošišam ovako lepo, jer sve poraslo, nije ostalo 1. Samo još 2 mi je ostalo ovo da poraslo 9. Vajde 2. Jeste 2. Vreme iza kuće. Isto ne možemo udariti, haha, pro pipi. Ja sam našao u Iron Angis u cilindru. I ljudi, čekaj, to je bilo to za ovu epizodu, nas uživali, ako vam se sviđa ovaj klip, like, share, subscribe, recite prijateljima i tako dalje. Mi smo bili Stefan i Dimi i vidimo se u narednom klipu. Ćao!